Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngokuyithoba ukhulu ngibingelela ubaba wami, ngibingelela umama wami, ngibingelela bonke abazalwane egameni likaJesu Kristu. Igama lami ungelosi kakhulu, umntwana kaNkulunkulu uSiyosina. Ngiphuma ngizalela eMnambithi, ngisebenzela eThekwini. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu, ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu ngomnikelo. Ngibonile uNkulunkulu ehamba nami ngingasebenzi unyaka wonke, engondla, engibhathisa, esebenzisa izandla zami ngokungibhathisa, engondla uNkulunkulu nginganaki nokuncane okungenayo eceleni, kodwa uNkulunkulu wahamba nami kokunye ngingathembekanga. Ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu, ngiyakhumbula ukuthi ngacela kwakumsebantu ukuthi ngicela angikhulekise ngizongena emkhulekeni. Wase wathi ama-message asimeni manje. Ngalelo langa sigcine ngase ngayidikisa ngoba ngisaba kakhulu ukumhlupha nokubaleka ebantwini abamhluphayo. Ngangenela umkhuleko ngothi uNkulunkulu usinikile umkhuleko, sesimane siyatshela ngoba sisuke sithanda nje ukuthi asiphe lelo lizwi. Ngacela umkhuleko ukuthi ngithole umsebenzi ngoba uNkulunkulu bengiprovide nje ngabo bonke abazalwane baze ngalala ngazile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu engenzela iy'manga. Ngakhuleka ngathi Nkosi ngicela umsebenzi, uma ngithola umholo wami wokuqala ngiwunikela kuwe. uNkulunkulu wangenzela iy'manga abazalwane, ngawafaka ama-CV la ngangithanda ukusebenza khona, kodwa uNkulunkulu wangivulela kwenye indawo, wangipha umsebenzi ngomntwana wami. Umsebenzi ngawuthola ngomntwana wami. Kwafika umzalwane ebengikhonza naye before endlini yami la ngihlala khona, uNkulunkulu la ngibeke khona. Wangipha imali ngingenalo lutho endlini, uNkulunkulu bengipha okwanele usuku. Nganganalo lutho ngaleso sikhathi, wangipha imali ukuthi ngathenga ukudla, ngayithatha leyo mali ngayonikela ngayo kuNkulunkulu, ngasala nginganalo lutho, ngamethemba uNkulunkulu. Kwandlula u-2 days umntanami wafika naleyo namba kumele ngiyifonele, ngayibuka ngingathi lo msebenzi ofika nontando ngayithatha nje ngabeka lapha. Ngathi ngifuna ukusebenza la ngizohlukumezeka khona mina. uNkulunkulu wamenzela umusa abazalwane, ngawuthola umsebenzi. Ngasebenza kwaphela 5 days ngabe sengifakaza ngaphakathi emsebenzini, ngingabazi abantu. Waqeda nje uNkulunkulu amahloni enginawo, ngafakaza nje bazalwane. Uyabazi-ke abantu bofaza uJesu bathi hayi ngoba ngumsindi induna izothi. Hhayi ngathi kodwa hayi ngizothi azophinde ngimthole futhi. Induna yamaphambili nje bazalwane la ngaphambili yakhuluma nomunye osiphethe yathi lo ayakasali ndawo lo. Sefana nokuthi usengisimate, sefana nokuthi sekungowethu lo akayindawo. Bakhona abanye sesiqashwe nawo bazalwane, wakhetha mina. Ngabonga uNkulunkulu esiveza abazalwane phambi kwabantu abangakholwa, wawaveza amandla akhe akangamshiya abazalwane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngathi senginikelile ngalo mholo wami wokuqala, nakhona umntwana wami ulindele phela ukuthi uyasebenza phela phathe okumnandi. Mina nguphethe ngayithatha ngayinikela nokhokho we10, ngayinikela lokho eveke elilodwa ngasala nemali ka3 days encane bazalwane. Ngathenga lokho nalowo, ngathemba uNkulunkulu. Kwangena imali engayibhalisa le yesibonelelo, imali le eholwayo bazalwane, eyayingakaze ingene ngingasebenzi. Yangena sengisebenza imali, ngathenga ngigibela ngayo kwawo umntwana wasekwewele lami naye wangipha imali. Ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu bazalwane ukuthi uma umthembisa ukuthi uma ungipha umsebenzi ngizonikela nemali. uNkulunkulu uyathembeka bazalwane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi engasebenzeni kwami angazi ngahlupheka, ngoba noma ngiza ngabe imali yami ngishoda bazalwane yokuthi ngibuyele emuva. Ngabatshela emsebenzini ngathi ngizohamba ngalamandla enginawo ngokungesabi. Imali yokubuya ngazi ngishasa futhi akekho umuntu engizomcela, kodwa nje ngizohamba ngalamandla enginawo. Ngithe ngifika izolo bazalwane bakhona umzalwane ngokuthi ngiyathunga, wangikhokhela imali kwanginika imali leyo enele ukuthi ngibuyele emuva. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngithi uJesu Kristu inkosi.